A acuicultura vista como unha actividade sostible e básica para o desenvolvemento das comunidades costeiras en Galicia. Este é, en esencia, o espírito da Caravana pola Acuicultura, unha xornada formativa impulsada pola Universidade de Santiago que trouxo acampados a medio cento de persoas involucradas co sector. La idea es promocionar la acuicultura como un producto sano, como un producto seguro y además una producción sostenible. Esencial para la alimentación humana e ao mesmo tempo esencial para o mantenimento das comunidades costeras en Galicia. O encontro serviu para coñecer polo miúdo a actividade e analizar os retos de futuro do sector. Ademais dunha mellora da produtividade, os bancos marisqueiros deben enfrontarse a múltiples ameazas. Arestora, por exemplo, os investigadores traballan na erradicación dun parasito que fai minguar a produción de berberecho. La producción de berberecho en Galicia está seriamente amenazada, especialmente en las rías de Arosa, Pontevedra de Vigo, por un parásito que es la marteliosis, y dentro de este proyecto lo que pretendemos es, desarrollar herramientas para gestionar y controlar mejor esta parasitosis y también desarrollar estirpes resistentes a este parásito. As rías galegas, polas súas características, son únicas no mundo para a produción de moluscos. Para esta caravana da acuicultura apostaron pola de Arousa e, en concreto, polos bancos marisqueiros do Sarrido, ao pé da Torre de San Sadurniño. Na cita participaron profesionais procedentes de distintos sectores. Hemos intentado juntar a los distintos estamentos de la sociedad gallega que tienen relación con la producción, el consumo, la gestión o la investigación de moluscos y, por tanto, productores, consumidores, restauradores, administración, etcétera, están involucrados en estas jornadas. Esta xornada de toma de contacto co sector inclúe unha visita a unha batea e a un banco marisqueiro de Apé coa intención de analizar os modelos de cría e produción de moluscos. O encontro culminou dun xeito distendido cunha degustación de produtos do mar.